nia referee just qualify Mizoram State Boxing Association hian amaro chu hei experience nei tam lo ve championship amaro final soile soi ai zol lampang ten an la to boka niu tlang kha si ha o si ha dis lampang en lo ani hlau ton deuh nge mun amu nom dan hi muang deuh dal me mo comment te poi te min kan an left John a point oi nek deuh hanin nek deuh char selang chuanin 10 second hianin timekeeper hianin voi thum alo tiri zau thina hei hi top don nai warning lung lei electric veng te ni blue boxer Lalthanliana ron tang tat maya amaro chu nek khun khi asia lung lei boxer hi a khel dan hi a film khur khop maya amaro chu si zo nei atir pui dol zo tur chuanin in hon hi ngai ani dor pui te kan lo me in chunga kan lop tak zetania dor pui ho kha ani khai third round an tan to an khel po fam chang to apa f Lalthanliana fiat reng nan he baut hi alana ni ani nek mia mai khai to re ti Johan ania blue he Lalthanliana ania apeng gang zongin ngai le ta ila khoya zo khen nge bel thi a ho ang ti ni lo ni ma se he fight night a hian champion turin final ron thlenga blue boxer hian in Johan an le fina nek fu par kana nek fu le tlan mai hukte Lalthanliana pa mania zir chho ani rolin coach ten hukan nek fu a chelai mai Lalthanliana red thi Lalthanliana nia blue he Jona an kun dun sia an in taule zau thina nakina chuan in tau pala hlo oma in tau nat be chuanin an sia tangin Johan ania Jona blue boxer Lalthanliana right in nek futan mai parkata ron nek leya Lalthanliana chunga te hnuaiah te tau pal hlo am lu tu kha in liam na mei ba ka kharin lu ati hai thei don an in tau pal chuan rinain auto thina in an kut po Lalthanliana khanin thei lo ki awai tu khian khai a top don Lalthanliana ron vai thu ka tuma Johan la hianin last round ani to sia last round tu top beta